briefly okugamba eby'Abatuura n'abashuubuzi babiri nibabugana bebembezi omu rukiiko rwaho naho aha Agacencwire omu district ya Rubanda. mutukunge nete turija kwemereza biturukora tutaho mu kochi turugana tuzente biruyare tuze kubuza ebibuzo habwenche kintechi abuko habwenche mu Kristo turukwenda kumuto mu bibuzo bigumire ariko rondo bururu bwa 2026 habwenche turukuza kumuto mu bibuzo tuzeyo kare hahikaho Richard Kananura omwe habahango okorwa mu kitongore kya Yunura ha office ya Kabare kandi ebintu byagambere aha kwetombitwa kw'abantu aba Kabare biza kwiharuto arebi ne bimurese ni hino ruguto kuza kushora ruguto nambwe ruguto rwa Lake Bunyonyi saidi yife na cyanga eruguru mwarucendeza emporukanize n'abankaye abamwe mugira manya itaka nelitu itaka ni basa kweli yaabo kwa government they deciding on what you can do. Under this act, the Roads Act of 2019, the width of the road reserve is set to be 50 feet. 50 feet is 15 meters is the Abatuura. Konga alimagani kashonshorishi nikajiramu. The new provisions of this act allows for flexibility in determining the width of the road reserve and can be wider depending on classification of the road. Abajokerwa ba president mu district sezuru mu Rubanda na Kabare bayorekanywe no batekwa kukorekera kubasika okureba ngwe kutweji yakorwa nko kucishemerere abatu mujabebeze mwaza kushora kumuranda bari mbakutubira wango mwene mugambe ebye mutuma yanye kwenda mugore kugamba cyenyine cywa mwene cyo kitubatuma neti muryo munguto amabare tuja kubabinga twakuta terms and conditions mushobora abantu mwenyine ryo mwibale kikari ryo mwibale rekagambira uko orinka hacumiro cy'amanga utaza bajya bakutubinga mutubashaba bantumwe mutuyambe abo kuba ahanshonga zahikire na Kampala tukuganira izo Gasha kwa Job namanya